Laipulan hayanga subscribers lan yelakpa noman moilan te hadaba channel hayanga hadaba video kaya pone yapu chadamna. Yelakpa teman moilan na chaya ane senga yalak chinase Kahtoknyu Ngaolan atam hakaya penang. Nagaland Kormen hayanga nakakatlan teman kongkimpue ULP election. Arpel local police election Nagaland mongma yeya lakse iyang layong ngoyangki hayang buit Nagaland Kormen kaya. India sokari hayang Supreme Court pay ngawata yang saaba Nagaland Legislative Assembly laneo Nagaland mongme ULP election yalakse yang mongyang November 9 2023 ni Nagaland Municipal Act 2023 pass na mengyangki ane hadaw pass na myang pume sokolan jine 33% seat reservation o omyang pass pu hadaw jadana Nagaland Kormen Supreme Court te ibua hadawa Municipal Act 2023 phangma hangipa laws ngoya boy hadawa 8 of January 2024 saume frame ne menglakse iya ngonang ane election process lana 30 of April 2024 saume solakse iya ngonang sa teman moilane singbua hadawa Municipal Act phangma ngobu land tax hayang building tax Nagaland mongma yango lakse iyang onang hayang boy allow laws hadawa Municipal Act phangma hangi pang oya boy tawo hadawa apong tawo yesing hadawlande moilane mongyang sa pa ya lakse i buma tawkai laibulan yome Municipal Act phangma hangi ba allow laws lan onang hadaw sing bulane noman moilane laibulan tuman moilane singaya lakchinase comments ne meng lakchine hado chadamna Nagaland Chief Minister Sri Nefirio Kaya 24th Sebuba Holbin Festival 1st December to 10 December mong mangopu yong maya sodam bujine Naga Karlande menyong papu Ngaolan iyangki Sri Nefirio ibua teman hakia chambua teman puhipa wanglam teman puhipalan lokalaibu hado sa haulak chine paibu yeji hayang poi teman hakia sepesa pukaye teman kadokme teman wankon economically development paibu chang iyangki ana ni sebuba me ibua hadawa dumane wangpiang lep iye hakia jambu sa yeji hayang poi teman hakia jambua ja bai tai sap sabu ja bai chudai ja wan panja ne myang yang twiling bu ngi ongnang se yang Sri Nefirio kaya 24th Sebuba Holbin Festival yong maya sobu jingna nakakatlande menyong payanga ibu ngalan jadamnang sa hadawa chiang me tawi ihu bua anyane ENPU teman tening bu wang piang me teman participate ne myang bu ngonang hadawa Nagaland Kormen teman de yobato bu jingna participate ne myang bu ngonang tawadai bua sa Sri Nefirio ibu me anyane ENPU teman de achiang hajia boy appreciate ne myang sipang yong mai ha se bu se tawa tai ok bu hado jadan nang hayang bu hangoye chi ye kaman me naga karlande minyong pha bai se ibu hado me solakai ngonang hayang bu tawa tai bua anyane imane request ne myang bu jine deman ENPU lan participate ne myang ki taw jine ENPU lan do hagia noman deman ngau chayang hagia participate ne myang bu jine yong minyong pha bai se ibu Ngaolan achiang ha ikama yong mai ha se bu se tai tabu hadawo e damnang Nagaland yome bu phabalan group jame iman yome tihla bu ngayang iman mamper kata ja mu iman voiba ja Manipur hayang Assam yikyang yikhome kyapyang toibu Ngaolan janang chaibu Ngaolan hisab me hadaw incident na Assam me bu Katsa district me ngai bu se inang Libu ba iya iman nokphong karlan phai ngona paibu se inang hakia iman hakia chamande meeting ya wande iman pa me mop ngayang hakia kepe tuibu se inang ana report chai bu hisab me hadaw phabalan group pa sa de ngoye India sokari phai ceasefire ya yang ngopulan se inang hayang boy news me hanghe pa group ana libu bao identified na manmyang bu noman moilande hadaw jadamnang Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sharma ebua
asam wan kon mong me anyai ne nyulan naha wangai ngi wan da yong li ngoyang ki hayang boi tening bu 2023 wang piang ma tanga hakia li ma pua 33% lakatam nang se inang ana hayam lano hakia wangai ngi na yok pe li ma bu ma ngoyang ki hayang boi tening bu wang piang ma tanga nahalan li ma pu 15% lakatam nang se inang hakia emana lakatam okpua hanghi chingne okpu se ikama Assam government tening bu 2023 wang biang me Assam wan kon mong me early child marriage hibang man ngoi be sati bu hadawa yanang lak se iyang pangbu chingne laktam bu se inang hadaw early child marriage lakatam bua Assam sa me ye chibe teman Nagaland me ane Konyak me hadaw china teman moilan na tailak bongbong anyai ne soko hayamlan hibang man ngoi be sadi kama iman pumdam damo wang ngoi bu yenang hadaw china naha wangai ngi bu hibang me yong sausi nang ane atama lin hoi linang ane hayamlano inyu physically wang ngoi bu yenang bu china hayamlano yong sausi nang adama wangai ngi ne yok pe liyema bulan mang onang tokai taman moila na singa yalak china se India lo kaya pha ngo bua natalana 21 years ngoi ka manaksi sadilak se e ngonang ana sakolana 18 years ngoi ka manaksi sadilak se e ngonang hakie natalano ana sakolano yoidi itpu yoida phabu hipak man ngoi be sati kama India lo kaya emanda punishment phalak se e nang hakia mo Assam kadong me Assam wan kon mong me hakia India lo ngawla nye chai be sati nimyang bulana 5,000 ngoye karlan phoyang ngonang se Assam Chief Minister Hemanta Biswas kaya iyangi ane Assam government ne ibua wangpiang 2026 saume Assam wan kon mong ma bu hakibu early child marriage hebak man ngoi be sati bua khongkim bu lakatam lakse ibu ngalan yelak be laibulana chaya lakchina se haka jadana Northern Bhutan yikhome China government land kaya infrastructure army camp kipu lingbu ngipu jingnai India sokariye mong yemai be taipu ngaulan yangki Bhutan hayanga China ni ba me border issue changa 1984 ma wanga ngawa payangki tening bu 2023 wang piang man hoi Bhutan Prime Minister Lode Tsering I Paiching de tayanga border issue chama ngawangki hakia ngawangoya boy tening bu 2023 wang piang ma Chinese government lane Bhutan yi khawdo nawe hadoba yi kyang ma infrastructure lingbu nguyang India sokariye mong yamai bu iyangki hangne se kama Northern Bhutan taman Arunachal India phai yi kyang tamyang ngonang hakia linga wangba India lana taibua China hayanga Arunachal India yi kyang yi khawdo linga tailak se hakia taibu jine Bhutan yi khawme infrastructure lingbu nguyang yong mong yembai be tayango bu ibu moilan de jadamnang Kahtoknyu Ngaolan halan masonang laibulan moilan de menyong phanang